tu ni video a hi Jesu pin ni khu chung chang tu dol in ke holim diwa hi in Bible in Jesu Christa pin phan hi epc jona hi atiam phalbilai ham summer lai ham na ki chin ta ni mu do diwa hi ya chu hi chi he chin no ma angai nom dim se im du ka ta sanin tu ni phat ki lam he ne mang hi tiwe CRT jun December 5 phalbilai ta hi Jesu pin na hi ati ai le traditionally a Christian hon ai ni jingchu December 25 phalbilai ta hi kin ai ya chu tunya hi cho hi address in boldingu ai la Bible a sei pen chun ha ta in focus di wa hi ye chun a para chei chan ge ngai lung su ke ding na bon chan ka hin tim win ATMchannel la thongai dinga hungzo si pathin pathina bu chi taw han ka sei sa bang chun December 25 Jesu pin khu di ta cho hi pathinin e ho koma ong phun mong chu hi tai 100% cho hi atiu cho CRT hoi na last year la chu a pathin pau le tu laung ki phunga wanui le sit a ni khu lo pi pen mizo sin ani ke ma pin ni khu ai wanga thugu a ki im jing chu nang hoi nga kong phun na hi tai ka pin ni khu di ta chu December 5 hi a ti chu o wanui pum pin he thelo thuti le thuta he ta ve ti wa ki pawa kawa chu bangsi su chana gim nei jo ya chu tu nya hi ta banga thung pung pa ta san the ham hi chi ata san ho loi hi anu zui ta chi mong hi nam ti tu nya pathin thwa ko na inim phun do de wa CRT ho lo hin Bible ka ta san ti chu ai wang Bible hi thuta acham kim ta pon thugu zo si jong kim zo ta pon Jesu pin khu jin jong asei do zo ta poi ati oi ya chu pathina ma ta Bible pi pa chong ki na ke man ke nai ki ti e hong pi wa hi ja chu Bible a ki phu lo thugu zo si hong ki phunga Jesu pin ni khu jong December 5 hi ta hong phun do ai ta ti wa he pa amen ati oi ngai tu to so pi ti ho apui pau hagau chin ipilam pe apui ham na mu thei wa apui chu ipam ti le Bible hi ima chai ta poi Bible hi corrupted he tai Bible sanga chungnung zo le kim zo le phazo le kihil na dinga cham kim zo ke man ka henai ka pitawe tia lep nai cho ya chu I am an object a goal chu ipam ti le CRT movement hi pathin thu hin sumang ding hi bo cho na che chui cho pui pa ma pui naw cho ya chu very danger ta he ya chu so pi ti ho pathin lagau thingin na tong in tin a pha cha hi chi so pi ngai lu ta ho hi thu ta in he thim wa a chi naw lam la na hi diabol in pathin thu do na le pathin tu to ki khan san jinga a pui naw lam pi ti ahhinmu do wa ong ke thi ni pathinin alung thim na tong han lang chule het thim san dinga e hon iki thu pi jing di hi ti pakai mina in tau pi jing di wa hi ai le tu nya le tu hoin ata san tabang wa hi Bible Jesu pin ni khu phat le ni don hi a sei do mo poi tia chu no hon jong ne ta san we viewer ho comment ain sei lo jing ke pa min te tu nya hi tabang san ne ta san kha wa hi le ata ba ka sei pin he win Bible la hin Jesu pin ni khu hi a season phat ni ke chin ta sei do hi summer ham phal bi ham azau ti le in sei di hi ke chin ta sei do hi summer a hi atya le tunya phalbilai ta ka pin ni khu December 5 hi hong ti pa chu mizo chungnung a hi na milhem chawei pa atila bula pa na the fathers of lies hi ki ti pa chu hi ti ki chin ta imu do dingo chu teng ta le tu la to ho hi chi zo thu sei pa ho chu a hi we ti ki chin ta imu do diwe ka saying tan CRT to related a video ka hin bor zo si he thilhaw a hi naw angle chom chama ka hin phun do jing ning ka ti tu na jong Jesu pin ni khu chung chang tol kheulim na wa hi le tu loi thilhaw hi win ong ki phung pa jong thilha diabol chu hi ti ki chen ta in sei do ki di wa hi ye chen pha te ke chain aninga hi ti win ka ki sun na him tu cham jam chu dom sang ki in Jesu minin hi chi le tu la mi zo pa ki chen ta a hi na a zo na in su mul phau ki wa in phun do ki di wa so piti ho Bible in Jesu pin phat a season hi a hin sei do ting le leitu la pan ai ong ke phun na to hin ke nong ngat dil ke kal dil ai hi ja che mi zo pa hi na momong ni het do diwe ya chu tu nai Jesu pin phat hi ipilai ham itabanga Bible a sem ti chu he no maung hi je wa chu hi chu in khol diwe hi in Bible in piece by piece a sei ho chu izok tu ding isu tu dingo Jesu pin phat hi hi chalai chan hi ti ni sei do de wa hi chu Bible i phi a sei ham ti chun het do ting le thilapun na lem la thei ve ta i bia lep thlai mu ham thilapu in Bible thu het thei lo ding le Bible thu sangin acham kim zo ka hin pita we ti ho
ita sanje wa chu thilapun dei dei ai hlapwa ya chu tu ne Jesu pin thu dol apoi mo lo pena Bible asai hi pen hwa chu ibui za za we Jesu pin ni khu thu dol het le het lo hi apoi mo pen a hi po in ai ma apoi mo lo pen a hi wa nga chu Bible in het thelo hil dinga apoi jong hi kit di lo we i het thei tho tho diwani koi o ya chu chi thu man tam ta hi tu na izil de we kin jong ka het na nai chai na lai ka het ti la chu ha ka sai a hin la all ola ka hin jil thim le tai beilam ta het dan ka hin he in hi che beilam ta ka het dan pa chu tu nai nang ho hi nga ka hin hil de o ya chu Bible chang ban ni chan simi tiwin pa kai pin ni khu le aphat don hi iti phan ham ti ne ve hi tiwin hi chu tu nya stand point hi ding hi chu het thim wai le mi zo pan i hep la thei lo de he so pi te ho Bible na ta sanuwam Bible na ta san wai le tu nya thu ki se hi i ta san diu thila pu tu se na ta san wai le December 5 chon ni ta san do ai tai tun Bible simpan tai ti we luk bung khat changa changu Judea gam leng pa herod la laisin abiza loi la thim pu khat amin Zechariah ke tiomin chule ain nei pi chu Aaron chela ain amin Elizabeth ni ani lona pathi mit ma chon phata thin mon nei lo pakai thu pi zo si le chon dan thu zo si zui kim ke za ai loni ain khon chu vet nom dan na pakai thu pi zo sia chon phata le dan thu pakai chon phat na dan thu zo si zui kim ke ai loni ati cho ya chu pathin amate ni chungai miracle lo pi ta bol gun hi cho ipu le ipi te ni chungai na ai la tunia hi chi pen i focus no me pon i focus no chu chilaya abiza ki ti hi chi hi nan he mil lo de wa aban joga sim kit lo hi ta bang condition lai ta chu ipu te ni hi ta bang ipiti ran ham itile Elizabeth chu chin jen cha nei the pon chule ani ron ai ha ta te ron he tai ti ai le chipet lai ta cha nei nom hana ate si hon lai ta chu Zechariah dinga chu ipiung lungam hi ti chon aloi te aban bana ki la dung zuya pathin anga thim puna ato pe din ati ya chi vet nai le Zechariah chu thim pu in hobu sunga ama na to phat hung lung ta cho mi za nam khat hu ma hi win hi choloi chung ki tolwa Zechariah phat hung lung o ya chu chlai ko na i het diwa poi mo ta chu aung ki tol mi ho chu thim pu hi mi za hiu ya chu ting ta le Zechariah hi izat chan apanga chu ting ta le hi chi ama phat achan pe ta hi iti la ham ti chu het dinga poi mo o ya chu hi chu het thim theina diwa hi chi chart hi ne ve hi tiwin first chronicle bung som ni le li chang somi simti ngai le azowa amin ka sei pa cho abiza ka ti suna hi chi abiza cho aget chan na he ti cho ipiti he them ti le leng David hin amadam lai chu hobu sunga na tongding kumhlung kya na tongding hi thim pum mi som ni le li tham do hi cholo hi team lidal hi wai hi chi team lidal ho chun ama member anei su ke in hi chi team lidal ho hin hobu sunga na ahin to jiwa hi le ong ki tol wai le abiza ho loi pha chu aget chan na pang he di chu number 1 number 2 ta ong ki tolai le number 8 na pang he di so na abiza chu hi chi abiza la chu Zechariah za ho cho so pite ho ya chu Zechariah na ni to na pha chu abiza group party ho loi chivin ya chu am ho loi aget chan na he di chu ai le chi aget chan na pa chu ipi iti tha a hung chu ham na chi chu het dinga poi mo he to ai nga ve ti bin chi chart ni thim pu som ni le li ho hin sanctuary service a hin to now hi April ha ki panji e ho pound sei ti tu la e ho plain ta e ho language in sei ti ben Nissan ki to harim ki to Nissan year ki to plamin ho sei da ta hi ti ben April ha ki pan hitin direct sei ti ben ya ju thim pu som ni le li ho 9 to ting le April ha hi hung ki panji a hi cha chu hung chi a hi le team number 1 team number 2 team number 3 ta hung chi le team number 8 abiza loyal Zechariah ho party chu team number 8 hi wa am ho loi party chu April a pon hung ki pat pen chu mai ha langai hung chu ji cho na a date jong hi a phat le hun dungjui ta hi first week ai sabat to sabat a ko na ki pan hi cho date 1 cha chu sabat hi thei lo cho April ha ko velew chu na ya chu late March a ko na hung ki pan jia April sa sabat ma sa pen chu 2025 bang sa velew chun date 4 chu April date 4 chu sabat ni so na ya chu hi ji sabat ni chana hong ki chai theine dinga chu March 29 a para chong ki pat nai cho ai chu thim pu
ทีมขันเอาจนหับตะขัดขัดนาโตจิเวียจนน่ะทีมปุสงาจูฮิดาจนน่ะโตจงกิโตเลยยาจนน่ะโตจงกิโตว่าให้ตาจงกิโตว่าให้เลยอาบิซาลอยลาจะกิไรฮอปาร์ติจะเกตจันน่ะฮิวาจูไม่หาหงจุดจันฮิโซฮิตาให้กิโตจีวะทีมปุดทีมสอมนี่เลยลิฮอจูองกิโตว่าให้เลยกุมขันไอร้องนี่กิโตรู้จ้อยาจะทีมเมมเบอร์ขันหิน sanctuary service 2 times it's อโตจะอุตีนะฮิโซที่จะไปล้ำเทเป็นอาเหตุดีจริงไงไอ้แหละที่ใจละตัวน้องมุจูที่จะทีมหัวสิจุนsabat one sabat to one sabatนะหับตะขัดนาอินตัวเปียว่าเห็นเลย first week of April ละคนห้องกิตองเป็นจูอบิซาฮอลอยจะกระไรหัวปาร์ตี้จูไม่หาเวลาห้องจูจูไม่หาอากิมละไอ้โลละใจนังเวลานะห้องจูจูที่จูอเดตอากา fixing อาจู May 17หัวเวลาจูห้องจูไทยดีนายไอ้แหละที่จูเฮตาเวไม่หาจูจะกระไรอินทีมปุสงาจูนานี่โตไล่ผ่านให้ที่จูเฮตาเวเมลจีว่าไม่หาเฮที่จูก็ปัดนายตาอินจะกระไรนานี่โตผ่านไล่ตาจูไม่หาเฮไอ้เลยจีไม่หานานี่โตไล่ตาจูปีเตียมลุกบุงขัดจางโกนาปาจิชิมจะมาเห็นเลยทีมปุจอนนั่งไงยะปะกายหอยนาหลุดจนทิลน้ำตุยฮาลดิงจูจังขตายที่จูฮิจิจังขตายกี่ที่เป็นจูอามาดิงาตูไรไอ้หัวเฮ็ดที่ดิงาไม่หาหงเหี้ยso le thil nam tu a hal pe chun mi pi chu palam atawun hi che pe ta chun pa kai wan ti kha hi nga ong kila in thil nam tu ki hal na mai cham zit lama chu hong ding na hi ya chi vet na hi le mai ha sunga ama thim pu na to phat hong luna na ne to lai ta chun ak a hi nga pa kai wan ti hong kila tai di chu pathi na chunga na lo pi ta to guri chu ya chi vet na le thim pu zekaraya hi abul langa achon phat na chu sei ta win pa kai dan thu bang ta cham kim kya chon phata in khumang hi acha pathinin angai chat pen hon cha nei nom hon pen chu nei sa na dingai miracle na to na dinga ho mu am lai ta chu van til avil dinga in sole tu nya jong na yong na lungsing na lungsung pathian chen na in thing mun thing chu na su thingai la pathin na chung a na kidang ta ato thei hi ti chu pa kai mina ka phon do no mai ya chu mail ha sunga na ni to lai da champa kai wan tel hong tan hi ta bang thu lo pi ta ki pam tai hong phon pi ta hi wan tel chu na za zekaraya ki chahi in na taw na ki sang tai nei nei pi Elizabeth chu chapa kha hin ding nang ma amin cha zon na sa ding hi ati ya lai ko na in mu da chi phem ti le zon baptist pinning phat chu hung ki chi sat he ti chu i mu da he na ya chuทีมบัวลอยน่าอินโตนาวากอนาจูเซครายาพัดจูไม่หาหงจูไอเล่ฮิจิไม่หาอามันหับตะขัดสุงนาโตเจ้าอินหงกิเลเลอาจูอาจีนุนนาวบ่แม่ฮิจิแบบนั้นเล่ลูกบุงขัดจางสอมนี่เลยฮิจิเจ้าจุนไอเนปีเอลิซาเบธอะไรตันจูเลอามานูหลังอากิเซเลตียาจูไอ้ในปีเซกรายาองทุนโซ่ๆน่าเอาไปโซ่จูอามาหลังอาซุงกิเสียเลยอินก้อยมาจันเหตุก้อยมาจ่าเหตุสาเลยยาจูเซกรายาจุนMay 17นับนะ23จันจูหัวบุสุงานาอินตัวเดท24จูอินหงลุนะอาจีนูจูจอนบัพติสอันนี้วับปนัยตันนะอีจ้าMay 24นับนะจูอินซิมปนะหลังอาซุงอากิเสียเลยที่โซ่อีจ้าหลังอาซุงจู October 24หงจุดจันนี่โซ่นั่นแหละยาจูอีแบบนั้นเหรอMay 24 apa na October 24 chu langa sung hi chi chan chu aman koi ma ko ma se do loi ele May 24 apa chun direct in zone bapti sung pin do ding dan chu sim phei kit leo chun nu mai na lang pia naw vop hi 280 days lu nai ya chu May 24 apa na 280 days in sim to wa hi le February 28 vela chu zone bapti pin na ding ki shoot do thai so na ade no hi nang hon jong ipiha team pu ho na to ong ki to lungjui wa pa na chu no hon adet akum lungjui adet na fix thei hin ai la lang pia chu April May ai lo le May June July ki thwa pa na hi ong ki sim pan jing zon bap ti so pin nai isla chu na sim pan thei wa le alang pia May ya pa na ong ki la jing ai ya chu May ya pa na ki la to hai le February ya chu zon bap ti pi ngai ti chu ki chin ta ki mu doi ai le zon baptist a pin chu i het kit vai le zon baptist pin zo thagup zo wa chu Jesu Christa pi ngi so het thim wa ya chu zon baptist le Jesu thagup ma ke kai chu lai Bible chang se hi beto luk bung kha chang som ni gup chuin alagup na in pakaya kon in Gabriel van til chu Galilee gam a khupi khat nazar atiwa chu nga thing Mary hi nga ki sole ati so na ya ji va na le zon baptist le Jesu thagup ma ke kai in zon baptist February pi na hi le Jesu chu tia ping dita na
February kon chal hagup sim to ki tang bo February, March, April, May, June, July, na August, July elol August la ki ti Jesu Krista pin pha chung lung oh ai le ong ki sim phat na ding pha chu vantil Elizabeth hanga sung ki siala hi chi zo wa chu vantil a logup na chu Mary koima ki phuang he hi chu October la vela pa in sim panai le July, October, November la vela hi option ni ke koi ji bo chu ai chu history ya chu October, November la pa na in sim panai le June, July elo le August la vela hi Jesu pin ning pha chung ki su do thei hi chu mu wa aju ta hele Jesu pin ning chu priestly match itiu to a thim po na hin to dan to numei hon 280 days now of now gestation period to amandala vantil Mary koima ong visit no isu to hele summer lai hi ti ki chin ta hong do chari cho Jesu pin phan hi solstice lai hi lo cho winter lai hi lo cho na ki chin ta hi ji truth yung po do cho hi ji thu ta yung po do cho ya cho Bible nu ja Jesu pin phan hi so bi te phal bila hi lo hi lai na summer lai zo hi July, August, October ti lao ve lai hong ki su do cho na kin just one process may ka man hi bo che i thim thini do a su thim o hun ai ku chi chum chum mo to in su to ding o cha ja ning koi ka in su ding na confusion ni chu to a ka in se pen a simple the to ma only one line bo address kan mo la ka in su ni na ya cha lang pia John Baptist pin chu mai la kon hang kisima February ki chai Jesu Krista pin phat chu October ero November kon hang kisim to a chu ding ta le July ero August la vela hung ki chai na hi cho ta ma chong kisim do thei chi chu very simplest way of calculation aging oh chi chu kin kai ne chin dan choi aging no ho ding a jong het no ma ma ding ka ta sanin ya chu chi chia ko na thu ta hin mu do chu ba kai Jesu pin phat hi summer lai a hi bo we chi winter la hi poi ti ki chin ta ki lang do hi oh ai le Jesu pin phat chu summer lai a hi lo dan sorry phalbila a hi lo dan Bible chang kha vechin be ki ti look bung ni chang get isimai le chu le hi chi ka ma chu lo za wa tul ha nga gi kel ngui ching ho mun zanin kel ngui hono anga ove ati cho na van pakai van til kel ngui ching ho hi nga ong kil a no hoding hu hinga khat apiang tai tia thu phon ahung nei pi pe na chu na lo zawa kel ngui ching ho anu mui cho ele a kel ngui chin da no lo zawa gi dan ho zana gammang la anom tam the dan ho ivet na ele phalbilai hi lo dan ki chi thei cho adi da Adam Clark's commentator pa hi tai sei cho the shepherd always brought their flocks from the mountain sides and fields and corralled them not later than October ati cho to protect them from the cold rainy season ati so hi chun pi vet sam ti le Israel gamlanga Palestine gam sunga kel ngui ching ho hin October a khel zo langa hi kel ngui a hla do ngai ta po inna phate ke chan hen tu ji ta we ti chu hi chun pi ham ti le October, November, December, January ki tiwai koi macha gammang la kel ngui ching ji ta dap wal be se na ya chu December cha ob ana ko sim ki la chun as the shepherd had not yet brought home their flock it is presumptive argument that October had not yet commenced and that consequently our Lord was not born on 25th December ati so ya chu amana sei num pi pen chu winter la sunga hin Jesu ping poi ti ki chin ta rule out abol he oh ya chu Palestine gam sung hi phalbilaya koi macha kel ngui ching pa ma am ngai lo hi ti chu ki chin ta phat chin hin kel ngui hung ki chin na phat hi khar lai ho guzu lo lai dap lo lai ho na ni kel ngui ching ho le agan cha nom ta wa thei lai phat ho hi ya chu Bible a ko na truth thu ta imu do chu pakai pin phat lai ta hi a season hi phalbila hi poi na ti ki chin ta ki mu do ai ai le hi tamang thu ta imu nong wa Bible to ki tu lo bia phalbilai ta ka pin ni khodi ta 100% December 5 hi ta hong phung pa chu ko ei ta de Bible changa i sei jing sao atila bula para tur that mizo pa thu ta nei lo pa amachama thu yo sei jing pa the fathers of lies diabol ki te pa chu so piteo he che pa jun ki chen ta lei tu la hoi ong lep chat ve de ipia lep chat ve yu ayes dunia Bible a isei pen thu ta he ata san nom lo ata san nom lo ta je wa chu Bible in asei do zo po in keima zo an kain hil thima thugu lo pi ta ka phun pi wa hin na thu ka pi ke man ka henai ki ti hin na le khabu zo ai ka hil chin hi ve ati pau zo ata san je wa chu tu na he mang tha ke ma pathin thwa ko na ki gam la wa thilapu tu sei zo ta san ya chu akil hem la hi bin thilau a hi win mizo pa ho hi win
na holding day pa pathin hi na chu pa pathin hinom pa chu a ho he chi lei tu la ho he ya chu athu se yong ta sani ya chu lei tu lo ho hi mi zo pa ta san le mi zo pa ho ho chu hi win thil ho a hi ve itiu chu di chat ong ki phung pa yong thila hi itiu chu di chat Bible in Jesu pin pha chu summer lai hi tia winter la hi lo dan ki chin ta sai ai wanga thila pu chun Bible sei to bang lo hi la ka pin lai chu phal bilai December 5 he tang si hi chu zo la a zo thing sat na ki hlep na la ki hlep na lin pen thila ho na la thila ho na chung nong pen he ti chu ki chin ta ki mo do he ya chu so pi te hi dai ki hlep na lai diu ham tu na Bible thu sai hi ta san lo hi dai ki hlep lo diu he na pathin thu ta san ho ding abo tu nai diabol in alona ji het lo ai aya chu diabol na ki chat pen chu pathin thu ta bo hin tu na pathin thu ta san num lo Bible kalwal tian hol pa chu diabol in nang dinga hlep na the dinga kot len ta no hon pi na sunga chu diabol cheng jing ai in pathin lagaw cheng ta lo thu ta ki ti sun ne to chun na ki mat lo hi lai ta ni ya chu wang si dum ka sama ma jing hi ta banga na ki hlep lau hi tu ni pathin lagaw thing in na lung thim ma na tong han lang apha chan hong ki hewin ti chu ka ko naw nei ki din he ai le Bible a Jesu pin phat le umdan le aphat don ta ho cha ki chin ta i holo ta win ai le December 5 hi kilhep na hi tiang chu tu chin isei do ke tawin chiting ta le kilhep na ki hi lowa December 5 mi Hindu sakwa deeply rooted hi da hi neu khat ga ve hi tiwen ama sanjang ka seitan CRT revelation hi guitar religion sial gu hi da ni sei tawin hi chi chung chona chu December 5 apathin pau pin ni hu hi Hindu te pathin na religious connection Hinduism to religious connection lin ta nei hi da ni December 5 mi ga be hi tiwen vet sa na in chi drik panchang kitin Hindu hodinga planetary astronomical planetary position a kona amhon festival ho la do dan ho nitina amho a kona thilhung ding avet do dan ho drik panchang kitin na hi cha kona hi amo hin alha dung zia thil su ding le ahung ding ho hi akivet ji ho in ni chu tu ha hi December date 4 hi avadhan kiti ahung lung ding Dattatreya Jayanti kiti ahung lung ding chu December 4 a ke pana 5 ma ki chai in na ivet na hi levet down Dattatreya Jayanti chu ipi ha Trimurti pathin Brahma Vishnu Shiva kiti holoi incarnation day pin ni khu chei na hi chu December 4 5 ma ki mang hi cho chu ding ta le isti akitin na December 5 ma main day ang long isti kito badal pusa kito badal rohini vrat kito it's a festival religious connection drik panchang Hindu adinga apoi mo pen khat chu hin ya chu a religious hi December 5 hi amodinga deeply connected hi ti kitchen ta drik panchang yang phone do in phate ke chan ho jang website na nin ki check theyo he thlasia za no me Hindu adinga aya chu millions of god and even millions of festival new hi apathin dung zu ya ya chu drik panchang hi amodinga poi mo tai haban ta le lunar calendar dung zuya amon festival ahi to jiwai je chun 2022 kuma December 5 chu ep ni hlungam tai le Hanuman Jayanti ne manu cho December 5 celebrating the birth of Lord Hanuman ani tiu cha na ito banga cha anuma aban ta le Prados Vrat akiti hichi this fast dedicated Lord Shiva and Goddess na Shiva kiti ho to connection hisu ke jo December 5 mi ibat na hele ya jo so pite ho ki chinta December 5 mi Hinduism sa ko to deeply rooted hi ti ju ki chinta ki mu do the so ding ta le kala bhairap astami kiti yong hi ki chinta velo chu December 5 to ki chinta connect a hin na ya jo so pite ho lei tola mi hem pa hi the new rising Hindu va kiti cho kanimo sei po in kitchen ta Hinduism to connection hi dan kitchen tan ki mu in December 5 en kong ping a ti kit le Hinduism sa hu to deeply connected day ga hi kit le iza ka yo si hi ivat nai le Hindu tel hem na pa mizo pa thilapu diabol na to na chi in ata san zo si Bible ki mo lo Hindu te ki puina zo si sa hu le dan le mo le a doctrine ho zo si to ki to apui zo dan ki mo ya chu GMFDI thil ho na ki hilovin the new rising Hindu vai avel vela
confirmation abol he ti tu nya ka phun do no me hi chu tu nya ki chen ta Jesu Christa pin dol Bible ko na thuta imu da ole December 5 Hinduism sa ko to deeply connected rooted hi dan pa chi ga phun da in ai le tu lai vanui le sin traditional ya 25 December Jesu pin ko ni penu hi ahechin num vai le ka so pi te ka video luisa ki chen tan ka satan Christmas le Christianity to dol hi avelin tu kum yang vekit hi dewen ipis festival ko na 25 December hung do ham a history ta bang ham ti ho chalai neu cha cha tam ta het kham ding ba ki seo men hi china ne ngai wa hele 25 December chung cha nong ki chen tan het do di hui tu na ka focus num chu Bible Jesu pin phat a season cho in chiting ta le GMFDI te thila pu mi hep na December 5 deeply Hindu religion to connected hi dan pa chu tu na ka him phone do cho hin na 25 December chung chang pen chu ka ngai lu Christian tam ta ka chan khom pi nom so kevin no hon jong na het so ke de wa in ahipoi Christmas ahipoi tiong Jesu pin ni khu ahipoi tiong na het so kevin a hin la chi ngai na pa khan a chu imo ni tho hin thu ta chu koi man ki ma lo he ya chu thu ta ai chon ni ham tradition mai mai cha diu ham tu nim pathin thu dung zui da gi bul phu dinga pathin ni ko jing wai na pathin thu lawa ki phu zo si chu bo na hong mang tha dingai ya chu tu nia amang tha chunga chu cheng lawa ki bul phu lawa tun so na dat song pi chung jo a chu ki bul phu ding in pakai men na bon chan ga tiam ben steng ta le hlep hla am ho zo si Hindu religion sial gu le diabol mi hlep hla na mun a thila ho na muna ki hlem lo zo si tunin pakai jin na bon chawin thuta na ko mu tawin Bible jong 100% ka ta san a hi na ti wa hele tunia Bible se chu hin ta sang win lang Bible in Jesu pin phat hi silent a koi poi ki chen ta phat le a si jona phun do hi chu ta sanin lang tunia keima December 5 ma hung ping pa ka hi ti pa chu mi zo a hi ti chu tunin he chin win ti chu ka taw na hi ngai lut na chung nong pen le ngai lut na oging pe na ka hin ko ni win ye chun tunin pathin na lung thim ba na tong han ti chu ka taw na hi pathin bon sam pathei bu pi taw han